लखीपुर ऑनलाइन पुथोक्सबा मे की तांकुन थांगजे नुमित की खोमजिन पाव ताबिरसे अहानबदा मरुब पाव संताली लोनबु राज्य सिगी प्राइमरी स्कूल सिंगदा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ओबगी आयाबा पीखरे चही असिगे सेप्टेम्बर की तांग कुंठा दगी लुपा लिसिंग अनि चटपी नोट चटनरोय दौरी मे की तांग 15 बेंगोली लोन की दमक थवाई कटखरबा सिंगबुनिंग सिंखरे लौखलकपा तंगबांग सेल सिंग लाकलिबा मे की तांग 13 मॉनिटरिंग कमिटी न पुनसिनबा हौरगने अमसुंग तोंगान तोंगान बलुप कयाना मणिपुर द थोखिबा इरांगदा अवा आना तारबा सिंगी दमक शांति की रैली लेपतना चथरे हौजिक मपुंग ओइबा पाव ताबिरसे आसाम द लेरिबा संताल कम्युनिटी सिंगी नुंगाइरबा पाव अमदा ngarang famkiba Assam cabinet na Santali language bo primary school singda medium of instruction oibagi ayaba pikre masiga loinana loan asi olchiki mayekna tambi takpiba hobada ayaba pikre Assam gi CM Himanta Biswa Sarma mayai tangba loduna irai nimita pangthokiba mifam aduda Nepal suba schedule da challaba Santali loan bo rajya sigi primary school singi medium of instruction oibagi ayaba pikibani panbayai olchiki mayek asi Pandit Raghunath Murmu na puthokibani cabinet mifamna lawkiba warep amada DC singbo district commissioner haina khangnaragani aduga DC singa mahaki district amagi manungda leiba gazetted amadi non gazetted employees sing transfer tawbagi power pairagani adubu gazetted employees sing transfer tawbagi matangdadi jila adugi guardian minister gi approval changani hairi सही असिगे सेप्टेम्बर की तांग 13 दगी हौरगा लुपा लिसिंग अनि चटपी नोट चटनरोय दौरी हौजिक फावबगी ओइना लुपा लिसिंग अनि चटपी असि सेल पिथोक पुसिन तौबगी थबकता आयाबा पिरबसु चही असिगी सेप्टेम्बर की तांग 13 दगी लुपा लिसिंग अनि चटपी नोट असि चटनरोय दौरी बैंक ब्रांच सिंग दा मेगी तांग 19 दगी हौदुना लुपा लिसिंग अनि चटपी अमुक्तदा लुपा लिसिंग 19 तौदुना एक्सचेंज तौनबगी आयाबा पिगनी हाइना इराई नुमिता RBI की पाव अमदा फोंदोखरे मे की तांग 18,558 की निमित असिमक्तदा बेंगोली लोनबु बराक तंपा की ऑफिशियल लोन वहेन्नपगी दाबी तौरदुना ट्रेन लंबी थिंगबगी थौदोक अमदा सिलचर तरापुर रेलवे स्टेशन दा नोंगमैना पांदुना थवाई थाखरबा मियोय 13 बु निंगसिंगदुना चही खुदिंग निमित असिदा शहीद दिवस पांगथोकतुना लाकली सिलचर की लुप कयाना ngarang सिलचर गांधी बागदा लेबा शहीद बेदीदा मियामना लैसुकतुना लोन गिदमक लैखिद्रबा सिंगबु इकाई खुमनखि Joint Action Committee Against Language and Cultural Aggression Jakalka gi magi dagi President Nirmal Kumar Das, Secretary General Dr. Maimom Santi Kumar Singh, Naharul Muzumdar amadi Hanif Barubuya na chingba miyoy singna Gandhi Bagda haikat lakat tamki numida siga mari lenana Paumi Singh da wangang bada Jakalka gi Secretary General Dr. Maimom Santi Kumar na numidasi Bengali loan gi damak mapungoyna sahid oikraba makoy buning singba oirabasu numidasi da atopa loan ba kanglup kayasu mama loan ning singba gi kudam oina loan gi damak thawai katkraba singbu ning singba da saruk yari haike apik pa kanglup singi loan gi adhikar phangnana ba honabada Jakalkana akan ba khongjang kaya sangsinana ba sem sari haina bahakna makha takhe नुंगाइरबा पाव खु तांग चिकपा नार्व की अनाबा ख्वांग यांगलिन की अनाबा ब्रेन अमदी बीपी स्ट्रोक ओरुबा सिंगी अनाबा कयाबो डिजिटल क्लिनिकल मैग्नेटोलॉजी स्कैनिंग थेरापी ना लायंग बया हले लायंग असिना हिदाक अमता याउदना हक्चांगी सेल अमदी वाइटल ऑर्गन सिंबु मथौ निंगथिना पांगथोक हंदुना ई तोंगथ लेरंबा अमोट पसिंग सेंगदोप ngamalle amasung kidney liver heart amadi brain gi mapangal kankat handuna hakchang phana thamba ngamalle magnetology scanning therapy asigi kanaba lobiu masimak lengsin birago energy healing center first floor smile market central road silchar 1 नोंमाइजिंग नतबदा नुमित खुदिंगी आयुकी पुंग 13 दगी नुंथिलगी पुंग अमा फावबा लायंगजरी चीफ कंसल्टेंट डॉक्टर एम शांति कुमार सिंह लाइफस्टाइल मेडिसिन कंसल्टेंट हार्वर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन USA सर्टिफाइड मोबाइल नंबर 9435070286 सिपानी दे यंगबनी को आदे मान हाय बानी हायदना आदे मान नंग बानी येगुरनु हा हेदाक चारो आदे तो थे अरे मथंग दमु
Nanti Pukasto jengen, ada sih kanadre. Ada lagi musik Santi Kumar saya, memang Santi Kumar sih kan. Tak ada lapan, ada itu tidak nungai deh. Nungai itu betul kali nungai itu. Nungai itu sih pergi ngut mari sih. Saya nungai itu sih, nama sih hanya dengan kok menunjang. Kok menunjang sih ni kok sih tu nungai deh. Ngut sih tu nungai deh. Tunggu wati hai bang deh. Pasti kau dia nungai deh. Aigi ming es Randhani Devi kawi ai khwang na rana sikna chana tabudagi kontha rana sikna na tawre to Santi Kumar da jeng budagi scanning tabudagi ai nuai re hoji Manipur da awaba taraba singi tangbang pinanabagi damak Lakipur subdivision ki manung chana laiba khungang lekai ge club Maira Paibi singna miyamdagi tangbang lokhalakpa senpham sing lakliba megi tang kunmari Jumsakesha Numita South Borak Rural Development Agency Binakandi Part 2 da Nungthilgi pung ani tabadagi punsinba horagani haina Monitoring Committee gi Secretary N Nandamohan Singha gi cherol amada khangalakli maramasina khungang lekai gi club Maira Paibi singna miyoi ani natraga ahumdagi tadana lakpiduna tengbang lawraklaba senpham singadu Monitoring Committee da sinabiraknaba hairakli loinana hairiba numida sida tengbang seladu Manipur da Kanada sinagani haiba dusu khanagani hairi Manipur da thokiba kangluki irang da laikhidraba singi thawaina lairamlen da ingna chikna leirunaba thaunijabaga loinana rajya sida santi hanjinduna ingna chikna leinaba megi tangtarani panda Kakmara Lakipur Kasarda Mairagi Peace Rally ma chatkre rally asida Kakmara Chawkat Thorang Club ki Naharol Singh SSG amadi khungangi ahalaman singna saruk yakhi hairi Kasar Lakipur subdivision manung chana leiba Kakmara khungangda Kakmara Chawkat Thorang Club Naharol amagi su Kakmara khungi SSG group mariga loina na khungangi ahalaman Imandon Ichinao Pai Punang Pulaga ngasi asi khoi candle gi lili ma chapagi thorang jari maramdi haukiba megi tang ahumda Manipur da khanghaudana khogi maitaiga kuki ka khuthonga badagi awana tagiba asiana thokiba thodo si jamna nungaitaba thodoni akoina haijaning madi hana gumna lemene ba khoi sinao punamasi hanai dumana ingna chikna mara tapna himinasi adugi damakta ngasi handaki thokiba thodo sida leikidraba laioi khraba sinau mayama sina jawkiba yam jawri awana jam nanghraba masi jamna nungaitaba thodoni adumaraba khuthok adu da leikidraba mayamgi damakta akoina mokhogi atma aduna isonu phamna ingna chingna lerumi damakta ngasi akoi mayam pulle haraga minute anitang ako isogi phamda thauni jasi Hailakandi district ki manung chana laiba Lala town dasu santi oiba mawongda sit in protest ama chaliba metha sigi tangtara tereta pangthokre leihomi lipun lupki thausin makhada Thaugan Marup Jaribon Kala Academy ex servicemen association Lala Maira Paibi Lup Jaribon BTS CO Lala amadi Meitei Khunai Kanbalup Hailakandiga loinana handak Manipur da thokleba irang asigi matangda Lala town da leiba Bir Tekendrojet statue gi makhada sit-in protest ama pangthokre akoi British gi akoi gi Bir Tekendrojet statue gi makhada akoi Jaribon da leiba akoi sangstha tay nipan pullaga akoi Manipur da nahan tang ahumda megi tang ahumda thokiba thodok hingsa gi thodok do pen da bagi maramna akoi ngasi da sangsa punamak na punjalaga akoi ngai shanti gi sit-in protest ama akoi ngasi sida pham mayam punla akoi thorang tawri masi mayam na masi akoi pen da ba amade Manipur thoiba ta hoida ba thabaga se masi mato manau da muk tawda ba aduga lona Manipur sarkar amade India government da akoi haijaning badi masi athuba batamda jamna jangna akoi gi nungsi chanana purakna shanti ama purakna ba masi akoi na pamjai masi akoi mage di akoi sangsa punamak te akoi na masi hanan haijari manuna akoi na akoi demand tor bija akoi Manipur da akoi gi NRC se matam chana akoi gi sarkar lobiduna mapan ni changai ba mitop sing se madu kadingba thingba taragadi hariguma sigumba thodok phattaba
खुलाई पाब मैम चंगप खंगे फतब थोई समय थोदना खंजई लोना अखोना मणिपुर शांति इंग तपना पागने अखोन थाजई अखोना पाजई लोना अखोना डिमांड मणिपुर ST डिमांड तौरीबसे अखोई आसाम की अखोई अपुनब मैतई पुनमकना अखोई सगोचई अखोना मागे अखोई संस्था पुनमकी मागे अखोई सगली पुनिंग बुचेन तौना तागचरी था की तांग 13 असम राइफल्स बोरो बेक्राद तोंगान तोंगान खुन कुंथ्रारोमदगी लाखिबा तोंगान तोंगान जाति सिंगी विलेज चीफ सिंगा लोइनना बोरो बेक्रा की COB गा चेक्सल थौरांगी ओइबा मिफम अमा पांगथोक्रे मिफम अदुदा असम राइफल्स की डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ना हौजिक जिरीबाम अमदी बोरो बेक्रादा ओइरिबा सिक्योरिटी की फिफम की मतंगदा वारी सानखरे हाइरे मखा ताना महकना लमदम असिदा लैरिबा फुरुप सिंगी मरक्ता नुंसी चानना इंग तपना लैनबगी वाफमसु फोंगथोखि अरोइबदा मरोइबा पाव अमुखन्ना संताली लोनबु राज्य सिगी प्राइमरी स्कूल सिंगदा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ओइबगी आयाबा पीखरे चही असिगे सेप्टेम्बर की तांग 19 दगी लुपा 2,000 चटपी नोट चटनरोइ तौरी मे की तांग 18 बेंगोली लोन की दमक थवाई कटख्रबा सिंगबुनिंग सिंखरे लौखलकपा तंगबांग सेल सिंग लाकलिबा मे की तांग 23 दगी मॉनिटरिंग कमिटी न पुनसिन बाहुरगने अमसुंग तोंगान तोंगान बलुप कयाना मणिपुर द थोखिबा इरांगदा अवा आना तारबा सिंगी दमक शांति की रैली लेपतना चथरे लखीपुर ऑनलाइन YouTube चैनल की खोमजिनबा पाव संदोकचबा नसिगी ओइनदी मतंग असिदा लोइजरे।